Morompomati, We are extremely sorry for the inconvenience. Thank you so much to all the judges. Tante bangun itu pengen mereka Howard Davidson seorang aja kata lo lu Cheto kachepate pinawit lansi ripon ceko nini jodoh itu lu Cheto kachepate lo kaku kasa jala baku alang itu mereka akhirnya bersih be alang kira ke tekilan junte akhirnya pasti itu alang kira ke Day-5 akhirnya sampai bari bari alang kira ke di grup akhirnya member kira alang kira ke rock cafe akhirnya jidat kira alang kira ke orang tua jidat akhirnya jodoh pacu alang kira ke di grup lapar rindu tinggi kachepate lo apa lagi lagu apa gua main lagi akhirnya on sing alang itu main itu tidak kita itu senior nih kita lo lu Cheto kachepate halo kampung kasa dunia aku bapak itu tuh Hello, check. Okay, all right, people, before we proceed with the presentation ceremony, we are going to present you the Himasa cultural troops. So now, I would like to take this opportunity to invite the Himasa cultural troops to come to the stage and perform for us. Tante bangun itu norakan itu di masa akhir atau pada itu ada itu akhir akhirnya itu tak perlu lah tapi itu hongkar itu di masa akhir itu kita hongkar kira pada itu kan nanti kita akan berlalu di sana itu curi itu tapi bangun itu di masa akhir itu akhirnya tidak ini cara kita berlalu. All right, people, please put your hands up for the Himasa cultural troops. Okay, the stage is for you.
Hello, check. Vocal sound mo, hello. Sound engineer. So people, now let us go witness the Dimasa cultural dance.